Koila Quarry along Langkilut Chokajok, Bangkre Pho Koila ki Puratum Apran Kita. Umrangsu Police Station ki Palo 3 km along Koila Quarry Karnuk, Foot Paro ki Thomten, Foot Paro Isi An, Koila Quarry along Langkilut Chokajok, Bangkre Pho Koila ki Puratum, Quarry Arlo Amat, Apran Tam Lapasi, Dirtalong. Lapen non amat ki kititang abang arpum. Non anta long pon penang lapen kititang abang arpum kipa ulai ji apan nang pang sinbong pesi pachinita. West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Katha report, Birtala.